Akoma FM 87.9 Kumasi. Ayreho. O join on Facebook page ewa Akoma 87.9 FM. Therefore, watch this video. Say kapa. I want say whether no aye bosio. Now o driver now when you're careful you will die. You will just die. Share this car now just say Central Region. And a free airban. And Obolo, we have said the care, yes, ya more. Nan nipa a prepra. Akoma FM 87.9 Kumasi. Omu free mu. A Benz bus registration CR 57721 any Toyota a fish be. And also registration GW 8690. Bubuata Junction, Ewan Crime. And Oya said the car we see Kambo bam. His seat no. Therefore, Ojani on Facebook, her car no seat na a gumna maybe a driver no war and the blood stains. Oh, this was how they see. You know, I'm showing this morning because in Suone Toto. Akoma FM 87.9 Kumasi. Seat a good. Almost Skyway, Omoyano here. Where does Nebi? Mazi di nbia. He seat ajebo me pesa mo hwa de seat na egu car ni mu no. Na me portable na fe na come adwumati. Command pa bi sa say. Die ne ye ho e wo kuro yi mu. O join on Facebook page. Now hwe ni papa da senia. Me kwabo. And now 29th of September. And I pray say okwa Ewurade ma hun samra. And watch this. Watch all these now eyewitness are Emma Akoma FM 87.9 Kumasi. Ogua mavo wugu na yom guo ye vre amuna sa omfa ye vre police force answer omfa ye omobaye maza ya ye wa no ye gina onyina ye motosifo yesu ye na yi nkrofo no firi kanim yesu na ye dan ebo modin edumu ja no ndi modo we amikide enu ana me ya adwuma me di me de me yire me de me mba but so omo sora omo ni adwuma bia mo de vo nkwa no mo che omo sora omo ji mo de vo by mo de vo so na ebo agana nkrofo do so undi me kan omo asem si undi me ngina so kan omo de me mo je omo 87.9 Kumasi. people no kwa Akoma FM 87.9 Kumasi. School ni pa ni na ya bubugu o enna ma me ne pantan ya atwa maza anagyo me hundi ame ya atakura ne pantai o ka se ne funa wrong ne pantai ne ha wo hundi ame kira no ndi ya ye wa ha ya gimo wo geni market da ba omo sora no ma say mudo zagu no mo gige 100 Ghana 2 million 4 million but no asamba kwa wo no say ya be ka kira na do say onwe ne kuro fo no mo nya gimo ni ye Ombe yina kotu so. Police for Akoma FM 87.9 Kumasi. Simit no mo de tuo. Simit. Ena ya bombode you cash egu you cash no. Ya ne bombode na pega kan gina ye. Ya ne bombode na yimfunu ku wo. Ya ne bombode so na ye de. Ena so mo ku kam. Si ya do mako winiba. Omo do mako winiba. Sisi ano na nadu o ma ne 9 ball to. Me ya from Haruna Sanse. Right. Yes. Olumai Bl00d president Abihu. Obia ya be for some na moto. Asemu. Nanka accident we na nanado. Na na mo to say Bl00d. Ko bi emu Accra nanado de tukai Kumasi. Yeah, the Ghana. Say obi polycross nanado. Obi polycross ye ahuchire nanado. On the more serious note, ente I tell you o share video here. Now walk up for me come back to the car. Now share near ma ye dia car seat na car na bubu. Na anopa say nsuo gugu. How terrible are nipa ye on my damage. Now o share said the video na see na nipa 4 wo wu o mutrima papa na ye bisa say ye kwa hemfa. Akoma FM 87.9 Kumasi. Anopay mesre. This speed
ayako mirika very serious. And I think say yebema yempenifo biya ti ase say situation are bad and situation are worse on our road. You take driver bako or this car. The Accra na America man gesim. Inti me na ma America ya mo ya la fish ya am la saka bi cross no ba me side. Ba me side ana panye. Ade bobo me kali. Akoma FM 87.9 Kumasi. Bebe me tim kan ba pai. Mbachezi. Oh na me yama. Me ntumi nkyere mom. Me meeting kan mo se mo hu. Ezi. Wana. Onu se se me kan me hu kan mo ele. Kan show. Mbachezi. Bi mo efim. We me dem de wo mo se be wo mo efira ba owu de me ya sure do biu. Mbacho no do. Me driver. Mbacho no me Akoma FM 87.9 Kumasi. Me feel late na me call man kesim. Indi car bi ko am le ben car bi to fuel wa ha. Indi only test me wan hwe indi fishing. Madin ye ni. Very good. Very good. Very good. Go from where people don't know what hospital. Yo, nice. But you're from Freeman. La wepo. Right, enti Obolo V. I think it's a hard time. Yebema and drivers at yes. Akoma FM 87.9 Kumasi. Now, Kofi onim say overspeeding na air causes accident ni nyina. But the share from January to last month yeah. Yes, fi asibesi bosumi etwam ye. The number of cases are any accident Kofi 886 according to MTTD4. Okay. Na sa accident esi 886 accident no a esi no. Enipa through sa car crash no a esi no. Ewu ye through accident no 1443. Enipa nko na Kofi through accident a esi no omafomu ahwere omonkwa. Eno no reporter MTT4 ede aba akoye arehosem unze Kofi eba no say ebia accident asi na enipa dodo sei 1000 and over ahwere omonka through accident a ha dwen but ni nyina mu no eya na omo no mu blemu aban ne ade aban no ye hwe ene accident esi ye enra yi a sprinter ya ekonya accident man nipa fo ewu ya Kofi anope ya waka ho asem a aban ne nya ho hwe aban no su ni hwe so ye because the aban ne ye no hwe kwan na wo ho na waye eti enya aban ne be steer nanim atwika na sama wo driver ni no eti saba time we say driver for ya hwe yi na ka ya na ye twi obu o pentem ye ni ba bia wo pese okọ eba ebeye eti yenya ahwe na always na Kofi ye be kanya sa abre bia no ye ba betena ne accident asem sa se kenya kwanhie o eba ne sa na Kofi ha dwen obi a won ka bi nhye mu no se Kofi wa befo car watwe sika de ama driver ni se me kwa aba o because of driver ni no no ankasa pese min kumnya open no na odimika tente wo yifa ho over speed eni mfaso enyifa ho bi eni mfaso mo se nipa no na wakoye na wakoprepra nkrofo nipa no Kofi ongu badbo so abedi dem. Recently, accident BC war a offensive crime so. Nipa no am a church member RCC. Okay. Ne papa an accident in the town Kofi. The night emu pai me say. Emu pai too. But we say nipa on came because of driver no ne careless say driving na woye na e cause no ma we nyina nti ye best try driver for say omunya botre. Driver ni papa no obi a wode passenger could dress dream. No was a bass with my friend owner say, Ona me be sales ama wo. And your driver ni ne do bia o communicate na passenger beka onti. I am prepin Kofi, ye be hu kwansia ni ye beka wasem wa. For higher Akoma 87.9 FM, we need the Drianaba Kofi Asanteni. Now, young share the regional minister Akoma FM 87.9.